Njalo ke hlobo sami lapha likhona ngalesi sikhathi ehlala uhlelo ngisakhumbula ngihamba ke ubonga namhlanje uthi Highlanders ayidliwa nje ithelwa amanzi Highlanders so kusasa ngumgqibelo lapha ngibenge weekend lapha ngagcina ichayiwe khona leli idlala team engadliwayo leyo selibingelela hlana uhlelo ngisakhumbula ke siyabonga kakhulu ke sizwa abanye basiconductor sithi hayi ncedani phela ke ijaha leli sincedisa ku record leli ngabona uhlelo lingekho lingakhali ngami ngoba nguyabe ngekho edinga umsebenzi phela uthathola amapeni la lapha khona nangu semoyo ngumqala sizwa namhlanje ngiyakubingelela kuhlelo labantu uthi ke bekumnyaka ka 2013 after elections ngikhona ke ngisekhaya ngaze ngisuka lapha sengisiya emayadini lapha ngidinga khona ke ipeace job endaweni othiwa kusematshe amhlophe ngafika lapha kodwa kuzogejwa amatshe ayesegumeni ngiwakhiphe umnikazi wayethi ngizamthola ikhona wayikhulumile ngezinja kodwa ngalelo langa wayethe kukhona ngibuya bese khona ngikhaya ngase ngichaya ukhwela ngiphandle ngezwe vele ngela umuntu osabelayo ngavula ke igedi ngingena lapha msaza mfuku utshela kwabuya inje ezimbili ezingane ngamathole zihlanya zingilanda lapha enyahle ngeqele esifubeni ngiyangwisela phansi ke laqalisa ke ungixhanqata ngahlaba umkhosi omakhelane bathi bayesaba bamfonela umnikazi zangidlethuza ngalunywa ke la ngapha esipunu lapha yaphuma khona le nyama ngalunywa lezingalweni ngadabuka lemlenzeni uthe efika ke umnikazi ke sizindlima siyakhulu wanithwala ke baba lo wangisesibhedlela wambhatelela ke khona phana ke ngangene UBH ngagcina mfaka ukuthiwa ke intensive care ngoba ngalimele lentanyeni yayibhokile ngahlala khona phana for over 6 weeks esibhedlela ngacela ngophumileyo sengingcono lo muntu ke wayenganuthuza ngibhadala ke kodwa imali anikana kwakuyi $200 wathi uyaxolisa kakhulu emapholiseni akulanto ezakala ukhanya umuntu oconnected le Hillside Police Station into bakhona yaphela kanjalo ngimanxeba ke chisa njalo lezinyalo lezi nje abehamba khona ziyangikhonkotha ngoba thola nxa kwalunya inja kumele zikuphinde ngisaba I'm traumatized sengilapha ke eSouth Africa ndinga umsebenzi ubhalile ke usemoyo akungena ngawubhala ukuthi Bureau of Dogs vele la ngazuthabe njani ngicela ingoma ethi Zamalek mawungayithola Zamalek kambe singamthola ke uZamalek ungani ke uyathutsha nangu lapha na Zamalek What's wrong with you? Go picture estamos sani sezamale hello black label siya tinama kairi siya tinama kapitam sala natala mawe nani bote Zamalek
Muslim. Son, man. Says a Malay. Yes, sir. Is a Malay. I must see I had no man. Got I read. See I had no man. Capitan Salah. Now go Owens. Now me go to you. It says Samalek. A black label. Samalek. I know system. Samalek. Samalek. Hey, I know Skamata. Yache. Samalek. Yes, sir. In the look, a black label. In the look, a castle is a Malay. I must come at that. Don't change. I've been in Houthi, but I read. Let me damn that. Lema Owens, Bati was Samalek. In the stomach, go high. Samalek, Samalek, give black lady. Samalek, hey, George, Samalek, Samalek, Imnan, Samalek, Samalek, George, Samalek, Samalek. I understand that Samalek, Samalek. Yes, awuzwa-ke ingoma yakhathazana umnyaka wa-90s 94 95 ingoma evela-ke kumob jai party uhamba-ke ishaka lidala-ke enesishelembe nguyo-ke okhokhelayo uthi izamaleki izamaleki ye ungayenzani-ke izamaleki awu madoda kwakumnandi ngaleso sikhathi yo izamaleki kwiza kuhlelo ngisakhumbula bami-ke omnye-ke umlaleli wethu-ke ngusijabulise Sontini sehlangana lapha-ke UK ngithemba usangikhumbula kodwa wangazi kuhle waba khona-ke endabeni yami umnyaka ngingafanga ngawukhohlwa ngumnyaka ka-2011 e-UK lapha ngake ngathi-ke ngilo mntanami-ke wayinkazana wangiripota esikoleni ethi yamhlukumeza umntana lo engasafuna ukukhuzwa-ke sehlanye into angaza kuyibona as a single mother I struggled ukuzama ukulungisa umntwana ngoba uyise wayengapha-ke e-Africa sisehlukana
ngazama ukwenza amaplan abuye lapha kwehlula wenilanga-ke ngezwa-ke sengibizwa esikolo ngihamba esikolo nitenze esikolo kwaphana-ke bantshengisa bathi umntwana ulimele yimi ngimtshayileyo so akulanto abangayenza umntwana osebefonela-ke i-social services bayalo ukuthi ngihamba la endlini ngabuyela endlini ngithe ngikuseni ngabo-6 ngezivalo zikhatshwa zichaka buhlungu kade amapholisa ngafika ngabotshwa laphana ngathathwa imoto kapolisa ngasepolice station bantshela ukuthi-ke assault umntwana ulimele edolweni kwangayisibe ngimtshayileyo kukhanya wayelimele bedlala ngumabhasikili umntwana lwana-ke kwathiwa ngimele ngiyaphiye bandinika-ke ibheyili free bail indaba yami yahlupha yahaniswa-ke ecourt la kanye ngafika nganikwa-ke e-crown court ngafika nganikwa i-warning kwathiwa umntwana sebemthatha ngaliswa umntwana lwana-ke wahamba njalo esemncane wahle wahamba uthe kunjalo-ke msakazi kwasokufika-ke indaba yokuthi-ke ngo-2014 ngaphambanisa ngasengimitha sengithole ijaha lapha-ke e-UK ngahlala kunjalo-ke ngizithwele ngingazi lutho ukuthi-ke kule nto eyenzakalayo ngithe ngibeletha ngabamba umntwana wami ngamfaka e-chestini kwasolanto abamile bethwele amafayili bangithathela umntwana ngiqeda kumzala elama-hours bamvumela ukuthi ngimbambe e-chestini bathi umntwana sesihamba laye banyamalala lowo mntwana angimazi ngiyapicture-ke ifesi yakhe kodwa umntwana wahamba ngo-2014 ngibuhlungu ngila mntwana ngiyakhala lo muntu lo engandithanda wahle wangala wathi ngithathise-ke umntanakhe indaba le yandidabula yimi ngilapha-ke e-UK ngicela ungaqamba ibizo lami ogcweleyo usenze lonelo-ke ukuthi Jabuliso Ntini yimi lapha-ke e-United Kingdom ngiyasebenza kodwa impilo yami ayisangihambeli angila mntwana ngilani abantwana ngwadloti banga I'm not a child abuser ake ngitshaya umntwana ngicela-ke ungitshelenye izingoma hey kubuhlungu lokho my dear kubuhlungu hawu nkosi emakhosi hawu thathela umntwana tikutshayela le ngoma ekhalelayo ukuthi zojika izinto hopefully ziyojika for the best for you hopefully one day abantu akona bazadinga unina
Ramaphosa president, Ramaphosa president, Senzomkhulu secretary, Senzomkhulu secretary, Kwedemantashi chairperson, Kwedemantashi chairperson, ho ho, ho, ho ho, ho, Ramaphosa president, Ramaphosa president, Senzomkhulu secretary, Senzomkhulu secretary. Zizojika izinto balukhalelani zizojika izinto balukhalelani zizojika izinto Tanakalela. Aha, kuzojika izinto one day. Ungakhali intombi endala. Ungakhali mhlobo wami, ngiyawazi ubuhlungu ngalana ungakhali. Yeah. Mlaleli wethu ozwa ubuhlungu waza kubone ke. Madoda igama lakhe Musijabuliso Ntini. uRomeo Ngulubela ubhalile, siyabonga Romeo Juliet, Romeo uthi ke ngithazi ke umnyaka umnyaka 1996 bengisebenza edolobheni lakoBulawayo kule nkampani ke ezinsimbi. Njalo ke sisebenza sibaningi kule nkampani. Kwenzakala ke njengomuntu o-machine operator ngase ngiphambanisa laphana ke ngashayo ke umtshina ngahle ngaqhumeka ke isithupha sami isandla sami isithupha sasaqhumeka lapha iphisa selaphana nezobuhlungaza ngobuzwe. Ngithe njalo benginonkosikazi bengumthethe ke wakomoyo ehleze endlini silabantwana ke ababili. Lo mfazi ngifuthelwa kunjana ke ngoba uyazombona ke impilo ngihamba occupationally. Uthi ngilungise angazi ukuthi occupational kungabi lapho. Ngahlala ke kwabe esibhedlela kwesikhathi ngoba wawuqhumeke isithupha sokuqhuma lo munye mbijana. So wabuhlungu. Umfazi lo ke wangigilela emkhuba umamoyo wathisa ke. Unamangu watshintsha into angazakuyibona ngoba nxa sisola ukuthi abantu bambizwa nesilimo. Yebo, she was young, she was 23 mina 25. Waqasa ungaqondakali hlezi sonke umama lo ke wagcina ke ingane yangibalekela sengosikhombe namfutela ndlela ekhaya. Kodwa siyaba inkalakathe esakale imali yokubhadala icompensation emsebenzini. Yayiningi ngalesi sikhathi. Ngamanager ukuthi ngiphume esilojeni ngathenga indlu. Wabuya sezama umsindo sezama ubuye ethi mina ngumfazi wakhe. Ngavala kanjalo ngala ngoba lothule osisiwambala abangidefenda indlu leyo bahle benza iplan ukuthi siyithengise ngibhalise omunye umuntu igama. Ngabhalisa omunye umuntu ke indlu leyo ke isenketha ekadadewethu ngoba sasimbona ukuthi ukhanya wadila labantu ke abe emthethweni wayekhomba amapholisa lawo babemncedisa. Ngahlala ke kunjalo ke sihlala le indlu ngezothwasela omunye umntwana. Waze kwathi ke umnyaka ka 2013 wabuya ke segula sithi ngingasepte ukuthi ucela ukuya ngikhaya. Ekwaleni kwami lapha ke abantwana bangisola ukuthi indaba ngafuna umthatha lo muntu ngimgcine endlini yami nasenginomfazi wami uMadawu yakwazi nxa uthethe kwesibanda izigebenga wavela wathi khona over my dead body akula umuntu ongena engamaziyo la.
sogulela umuntu wagcina sesichiya ngo-2015 lakathesi ngizondwa ngabantu umsakazi kodwa kulaa ndaba zisuku zangikhona ngihlalele le muli yami wambhoxa lo sisi igender yokuhlala ukhuluma ka-eva yabusiza izinto zayo ngicela ke ngitshele izingoma kanti abafazi nxa umuntu engane ngasela lutho wayebalekelwa kanti bomama labe nibalekelelani indoda ingaswela ibalekele kodwa umfazi uyabehlezi endlini egciniwe engela lutho but amadoda kambalekele liyabalekelana umuntu nxa seswela into ziyatshintsha kodwa utshayele ingoma uthe uyathanda ingoma evela kwivoni chaka thi let him go to his children, let him go to his children. Yeah, asasitshela ukuthi abantwana bangaphi. Let him go.
Let him go, let him go. Let him go to his children. Wakhala ke Yvonne Chaka Chaka. Wakhala uMachaka. Yvonne Ntomzodwa. Lingoma ke besitshele ke uRomeo Ngulube ophamanzi yakhona. Sephethe phela ke uTanaka Mringani. Tanaka Mringani, what a good name, nice name. Unjani Tanaka? Yeah. Mina ke ngilapha ke South Africa ngiyakubingelela ke as Jesus band. Uchisa wami ngu-T, not CHI. TSHISA. Ngiyabonga Tanaka, kunjani wena? Tanaka wathi ke ngasuka mina eZimbabwe ngafunda koBulawayo kodwa ngithi kuseMasvingo. Ngabuya lapha ke South Africa ngomnyaka ka 2012. Imisebenzi bengatholakala. Kwaze ukuthi ngithola umngane wami ngangafunda laye wasentshela ukuthi kasingene kwenye indawo lapho ukuthengiswa khona imizimba sajoyina. Beliqamba ke ibizo le company yangikhona. Icompany yakhona kulabantombazana abaningi abavela emazweni athile eZimbabwe, South Africa, everywhere. Amadoda abuya ke lapha nabhadale ke sihambe siye emarumini siyarenta ama-room. Le ndaba ehlala khona kodwa nesikhathi sokusebenza kulezi nsuku siyabe sirenta sikhonapha. Ngiyabuthatha ke kwelela phezulu fike lenze lokho elikwenzayo. Ngakholisa kwelilanga ke umnye ubaba ulubaba wafika lapha wangithatha wathi mina igazi lami lakhe siyahambelana, wangithanda kakhulu wathi ufuna ungikhipha ke lapha. Wambuza sengalala amadoda amangaka emsenzini wami ngasemtshela ukuthi maybe slightly over 1,000 ngoba iminyaka lenxa ibala over 1,000 amapipi engena over 1,000 mama. Ngahlala kunjalo ke ubaba lo wangikhipha emsenzini wathi uzabe enginika 15,000 manje. Wambuza roughly ngenza ngaki ngenyanga, ngasemtshela ngakhipha irent ngesala abo 5-6,000. Wasenje ukuthi kumele ngiphume, wangithatha lo baba wathi ngizakuvulela ibhizinisi. Konke yaba right ibhizinisi asesibula iCovid. After Covid saqhubeka phambili wangitestisa konke ukuthi anamkhuhlane ngangelawo. Kuze kwathi ke ngomnyaka 2022 ngase ngilingeka ngase ngilala nomnye umuntu. Kanti ubaba lo ke wayefake izinto kuma gadgets ami, so I was monitoring all my movements. Wangilandela ke wabona bengihanjiswe khona, wathola ngihanjiswe kwenye ke ilodge lapha afika lana lo muntu. Uthe mphuma ngumthole emile phandle ensaza ngizake ngibe lenhloni kanjana. Umuntu wenkosi wathi hayi ngizamile mntwana, lokho into ade ngivulele khona okuyishop wakho babayi. Wayengabhalisanga ngebizo lami, ebhalise ngilakhe. Wangithathela yonke into wathi thana amafoni wona lawo wonke usikhambile. Sungabele emsebenzini wakho bengizama ngithi ngiyawukhipha. Ubaba lo originally is from Zimbabwe, uthovela ke ePhilabus kodwa ke sengum-South African. Ngibuhlungu, ngiyamkhumbula, ngiyamthanda. Bengicela ke Bheki ukuthi ungixolele isithando sami ngaphambanisa. Mina benguhlonipha lo mfazi wakho, ngiyakuthanda. I promise not to do it again. Ukuthi ngalingeka. Yimi Tanaka. Ilalo phambanisa impilo yakho mntwana. Ngiyakwazi ngazuthola 1,000 ukuthi uyimele yodwa. Imele kithini ngizojwala 1,000. Kodwa ungasenani suluzile mama. Awusakhuzanga lokho yana. Othama afika izolo dakwa njalo. Awusakhuzanga, ukhuzile ukuthi okwakho lokho. Umbe ukuthela amanzi ufaka ama-ice uhlohlele uqandele ukuze ungakhanuki indoda. Manje ngathi nxa sokunje usuluze kangaka. So kuthwani mntaka baba. Sorry Tanaka. Tanaka anakunaka.
nyuku dako nemali yokutshela mnandi laphana ke imafika izolo. Hey madoda ngesitshale ke uTanaka Mringani. Ya mzimba. Yona umzimba uthengisa umzimba. Madoda. Uyabusisebenza umzimba lo. Usebenza kabuhlungu. Ngelanga pounds phezulu 10-15 ha agenda liqinile nje nawu ke umuzi Ndlovu msakazi ke ngiyakhumbula umnyaka ka1984 lesekhaya sihlobela duzana koMalisa kwabuya ke laba ama red beret ke ku ground ke hamba ichabantu ithwala ngamaroli bafika ke ngikhaya khona bana bafica ke umama ngisemncane lapha ngangile 8 years kodwa ngiyakhumbula kahle okwenzakalayo ubaba bamthatha bemchaya futhi igazi konke lekhanda banchanga ngempama ngayale uthe kusenjalo ke lwana bafutela mama endlini mama khala wathi ngicela lingangibhinyi bamdonsela bangena kwapana bebe ngu4 ba repa ke mama ngakhala ngikona phana ndikonda ke ezibayeni bathe sephuma igedi umama ehlaba umkhosi zamulandela imoto lana etruck babe mdubula wahlwa wela phansi ke umama khona phana ngabe ecela kwesidumbu sakhe zasuka imoto yahamba ngakhala ngikona phana kulamuntu wabuyayo kwazoba ntambama kwalala kwazoba umdala ke umnyukhulu wayehlala ke emzini waphambi kwangikhaya ubuye edodoba kupana ufika wathi nisuke lapho wanithatha wahamba la emzini wami ukhulu wayesehle kuphakamisa umama waseqasa kumhudula emngenisa endlini emembathisa ke ingubo kwasa kunjalo ngikhona ngale kwagcina kulomngcabo wenziweyo ngemva kwelanga ngisala kathi izinto le yangitraumatizer ngibuhlungu kakhulu nxa ngikhumbula mama mabhebhe lapho lele khona sengikhulile kathesi sengindoda nabantwana kodwa into eyenzakalayo ibuhlungu ngiyakhala mama wami lapho lele khona ukuthi ngikhangela ubaba akasikwazi ukuthi wangaphi basuka la lelo langa kaphindanga waphenduka ke umuntu omdala labambulala khona ubaba wafa isizubuhlungu obukhulu yimi ke olenhliziyo edabukileyo umuzi ngiyazama ukuthola ke ipeace ngiyazama ukuthola ijustice angikwazi ngiqala ngaphi ngisiya ngaphi yimi ke umuzi Ndlovu hayi muzi indaba ebuhlungu lesa ukubona umalume lathi wethatha sibancane hayi into le ithinta izithinte lathi indaba ebuhlungu kakhulu le ngicela ke ungichallenge izingoma mfowethu le plan inikwenziweni ngendaba le isehlakalo sasihlela thina abaningi ngicela ke ingoma nxa ungangitshela ke ingoma loba yipe ezama Soul Brothers izo zazithandwa abazali bami ezakudala nxa ulazo sayithola yakudala angenza ithola yakudala yipi ke naso kende khanda Soul Brothers nasi mbona kanti ngakujabulisa Don't
ubokhulumu wabalamagamako wemfiswa ubokhulumu wabalamagamako wemfiswa ubokhulumu wabalamagamako wemfiswa singokandakanda thina singokandakanda thina siyabakandaya singokandakanda thina Yeah, nazi ingoma singokandakanda siyabakandaya. So, brothers of South Africa, ingoma singokandakanda sithele umnumzana Muzi Ndlovu Kajena. Indaba ezibuhlungu lezi. Latsambona umane bemthatha haya kanjani. Hayi. Futhi ngakho kathesi siyaphela sivelathi. Sithembele mpofu sengibambe yakho manje. Enjani ke mampo? Ngidlale le jaga lapha sakhuluma kakhulu ke online. Sazwa sokulothando olukhulu sithumelana sisifonana ngevideo. Amthanda ngibona ke lo jaga ke efonini ukuthi ke ngempela la nguye ke engimfunayo. Hayi kwaba njalo salungisa lokho sixoxa sasalungisa kumele sihlangane. Azange ngithanda ujaga ukuthi nginto engikhombisa hle ngihambe ngibona ngoba wayemfuna lelo langa. Ethi ke ngibuye endaweni enje. Ngazabona hayi umuntu uyamfakela idatha wenika le mali is promising sibili indoda ekhanye ufuna ukwakha. Ngaze siyahlangana laye sambe restaurant sadla sabuya sazongena sengitshela ukuthi ke uyangikhipha out. Sabhuka kwindawo ke lapha eSouth Africa le airport. Safika ngageza kuhle ngahlala njengelanga la kuqala. So first day again ukuthi sensiya ocansini lo muntu engamaziyo. As you know, the first day when a woman confidence ayikho ulokwesaba ukuthi izwa nervous. Hayi sabuya ke senza lento. Lo muntu ke ngabona ukuthi senza kulento ngani ke kajabula ngoba wayenza lami ngikhona apha kodwa ngingekho ngona apha ngoba nganginervous. Hayi kwaba right hayi kusenobonga wathi hayi nasi 200 rands hamba lami ngasuka ngambhalela emini wathi uzambona next weekend ngasenhlala laye sihamba labangani bakhe ngahlala ngedwe khona wasaphela ukuthi phone yakhe wayichiya manje kolapha engakhiya ngabe ngibamba ngivula ngakhangela ngambona ukuthi bebhala yazi lo muntu ngakutshela ukuthi umfana lo othiwa nguTobias ulengqondo ezinjani wayekhuluma ukuthi court ayisimenje njalo jeki alaphana isidumbu sodwa igapha ongazakulibone ke njalo ke into yakhe yasuza nkosi yami madoda wenze njalo mama. So into le yangichaya wabhala sithi ngihambela first day hayi ngifuna ukubona ukuthi ngizaphuma njani kuyo. Hayibe ifona ngabe akhathana uThepheni wasehlala sengimbuza ukuthi wathi ngicela ukuchiya ngoba siyasamela abangani bami siyabona ibhola. Ngase ngibuza uvele uyandithanda yini. Wathi kakhulu.
wangibuza ngitheze ngifikile ngiwashwada ama-messages akhe ngitheze ngifikile later on endlini ngambhalela wadlwa ngibhlokha lelo langa ngibuhlungu kusetshenziswa amadoda lakatheza ngisela confidence yokukhomba umuntu lo chise ungenzele izimanga maybe mina ngiyipipi yakhe encane ke yena ngaze ngitshela ukuthi nginjalo ngizobuhlungu kakhulu ngidabukile I've lost confidence angisela ngesaba amadoda because of what that means nxa amadoda likhuluma into enjalo libolile shame lizidoti madoda hayi awusithesa sonke njani wenziwe wedwa lapha kathi singekho thina ungathesa amadoda wonke wenziwe isigereqe sakho lesi thina singeni laba mama ngicela utshele kenye ingoma kaSelothwala ingoma mfana zothikho Selothwala ingoma etibona ngophetha siyitshara ke umlalelo wethu ke uSithembile Mpofu kwahlaza ifirst date ka1 go umuntu lokho midot awuthuba inkomo ngiyakuyelela kanjani ke thuba inkomo nesempethe yakho athezi ke ngalesikhathi kunjani inkomo uthuba uthi ke masuka lapha ke eZimbabwe ngomnyaka ka 2015 ngamane Jozo yethela ke sengikhona ngapha ngase Canada ngiyahlala ke lapha eCanada endaweni okuthiwa British Columbia BC yiphi yena Vancouver lapha ngihlala khona eBC ke ngifikile ngase ngithola ke umntana wase Somalia lo mntana ke wazama ungiconvert ukuthi kube ngimuslim wathi ke kuze kube kuhle kumele ube Muslim ngacina ngihamba nami sengibala le Quran sengenza yonke into yahlupha ke umsakazi ukubana kungazwani kwama languages ngabe bekhuluma bana besenza into zabo kwakusiba nzima ukuthi ngizwisise ukuthi vele kwenziwani kodwa lo msomali ke umntana omthanda emuhle kumagama la ngabona ipicture ngikhona uzavuma ukuthi hayi ngempela ke umuntu umuhle manje into esihlupha ke chisa ngalo umuntu sesithi yena
abakibo bafuna ukuthi yenze what genital mutilation ha hey ngoba kumele ukuthi enzeni asikenzi lutho kodwa kuthi kumele ukuthi ihamba isiko ezinye izinto ngani into ngazanilayele ukuthi kuthiwa uyakhitshwa kuthiwa kufana lokusokwa kwendoda circumcision yamadoda yona circumcision yabomama uyazi ngiyamthanda ke uEli kodwa ke manje nxa sokunje sevuma bakibo ukuthi ke bavele bayesika into lezi kuba nzinyana kimi so ngidawukile ke msakazi ngento le umntana nomthanda sekwazi ukuthi mina sebesikhisana senze yonke besingadibana njalo mina sengingumoslim ngicabanga ukuthi ngiphume kanje ngihle ngiphume kule sonto njalo uvala ngoba utshela lot akwenzi bengayekela bazambulala abakwabo hayi mfowethu ke incwadi yami ngayibala evile ku Dr. Lovely nike amacebo ukuthi ngenzeni nawo ke sesu my god hayi khona mfazi wakho besikelwa khona ngale ukubulala bakho kungcindeze kodwa uvuma njani eseCanada lokhu mama uvuma njani umbuze lo muntu ngomtolikele ngesakini sonesa uthi uvuma njani esemazweni eWestern world akuvunyelwa lokho akuvunyelwa hawo madoda Nkosi yami eish nasi ngoni uchale joyous mutilation asifuni dong asifuni ngqoko baleka cha baleka enyawo zobaleka baleka baleka enyawo zosalwane ufunani kwimputho zabagxeki ungumzalwane uthi utsala indlebe bo baleka ngenyawo zombili baleka usizani uzuzilisu nezinto zalo ushiya kuJehova baleka ngenyawo zombili asifuni dolo asifuni ngqoko baleka nasi ingoma iyakutshela ke mfowethu baleka thuba nkomo baleka chiya la kula ndawo uthi Muslim chiya I believe ukuthi abantu bamathitho la kulabantu abenza izinto ezirong bonke both sides Christianity whatever yonke indawo but leyo kumele uyale ungavumi Morincube kunjani Morincube thiza ngibe embarrassing umnyaka ka 2009 ngise UK
lapho baba abantu abami ke wabuya ama allegations ukuthi ke ubambe umuntu ke emsebenzini wakhe kokhe umkami ke besebenza ekhera njengami lami ngikhera kodwa ke wasuka sesiya kwindawo lapho uthiwe wafika wabuse umuntu learning disability intombazana eyile 16 ukhanya walala laye ngamphikela ke bathatha ke ama swabs bathola ukuthi bana ke hayi ngempela ke iDNA yabo esithi ke umntwana lo udlwenguliwe lanxa umntwana wayebhala incwadi ukuthi wesithandana silala sonke kodwa ke wahle wathanda njengomuntu okukhe bamgweba. I've never been embarrassed since started coming out now ukuthi ngikhulumele abantu ngangizivalele ngakhiya ngihlala this part of United Kingdom. Undoda lo swabuyele ekhaya swaphuma ejele wabuyela ekhaya ngahle ngethukana la 5 years liyana ke aphindanga ngafuna ukukhuluma la futhi wanginyangisa ngoba le church esasingena khona sichicha every weekend ngahle ngastopa kwasoluhlazo everyone talking about it. I'm sure you know the story. Ngasenani mina ngikhona lapha vela sadinga imendo ngihlalele case engikhulile. I'm 45 and I'm happy. Ngicela ke unjele ingoma ngibalisela ke ubongana igama ngezachisa sibanda siyalivalelisa ke namhlanje kuhlelo ngisakhumbula. Till next time, good people, you take care of yourselves and each other. God bless you. Bye. Bye.